as usual. Thank you. Datuk, pertama sekali saya kena mengucapkan jutaan terima kasih lah, Datuk. Panggil doktor je. Doktor Itu mahal, tu susah kan? You know. Yes. You just gone through that. Yes, thank you, Doc. Doktor, terima kasih. Dari dunia akademik yang berpautkan fakta, teori, ketenangan, ke dunia yang Datuk dikenali sebagai pakar ekonomi Islam, different set of worlds, terus terjun ke dunia politik yang penuh dengan kritikan, penuh dengan idealisme, penuh dengan jalan yang banyak cabaran, berliku dan berduri. Yes, very much so. Tell me tu, satu soalan saja. Why? Why that step? Or why that jump? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Doktor atas jemputan ini. Soalan tu berulang kalilah ditanya kepada saya. Terutamanya saya ingat lagi yang paling ni sekali ialah bila saya tinggalkan dunia kewangan dan perbankan Islam. Banyak CEO bank dia tanya why politics, kan? Dia cannot imagine. Even I still can't imagine. Sebab ramai orang kenal saya dalam pelbagai sisi, kan. Tetapi sebenarnya dia bermula dengan apa sebenarnya falsafah hidup kita lah. Saya banyak dibesarkan dan dibangunkan dengan satu falsafah, dan falsafah ini dibina oleh mak ayah kita. Kerana kita hidup ni akhirnya apakah yang boleh kita berikan makna kepada orang sekeliling kita. Dan yang paling penting sekali, hidup kita ni adalah untuk kita memberikan khidmat yang terbaik kepada masyarakat. Sebab itulah falsafah hidup saya pun, hidup itu biar berjasa. Jadi bila ialah terkait dengan latar belakang keluarga saya datang daripada keluarga yang memang bermasyarakat. Ayah saya, mak saya, moyang saya, datuk saya, mereka daripada latar belakang. Kalau moyang saya dulu adalah orang yang banyak buka pondok, sekolah bermasyarakat. Kalau di Kelantan tu orang kenali sebagai Tok Selehor. Tok Selehor. Dia adalah kawan baik kepada Tok Kenali. Dia buka pondok di Selehor lah. Dan dia turun kepada nenek saya yang juga mengajar, bermasyarakat. Dan ayah saya juga adalah orang yang terlibat dalam politik, pernah menjadi ahli parlimen, Dua Penggal. Jadi saya lahir dan membesar dalam suasana begitu. Maknanya hidup dengan bermasyarakat. Ayah saya selalu bawa. Di Kelantan? Saya sebenarnya ramai orang ingat saya betul lah, saya latar belakang saya daripada Kelantan. Keluarga saya Kelantan. Tapi saya lahir dan membesar di PJ, Petaling Jaya. Oh ya ke? Ya. Oh, neighbor saya ni. Masa tu doktor kecil lah kot lagi. Saya lahir dan membesar. Cuma waktu kecil lagi, ayah saya kalau hujung minggu je dia akan bawa saya balik ke Kelantan. Kalau cuti je balik ke Kelantan. Yalah, waktu tu dia wakil rakyat. Jadi kita sentiasa bergelumang dengan orang kampung. Tahulah Kelantan politiknya politik yang rural, politik yang luar bandar, grounded politik, I call that. Sebab you kena turun padang. Jadi benda itu banyak dia membina falsafah kehidupan kita. Dan bila saya masuk ke universiti pun, saya adalah pimpinan pelajar. Saya aktif dalam arus bertanding Nama Jaya. Bertanding, pernah menjadi Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia. I was in the midst of era where the political in a very chaotic situation. Reformasi, zaman reformasi. Bayangkan waktu itu saya Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia in 1998, 2000. Waktu tu Datuk Seri Anwar kena pecat. Dan waktu tu arus mahasiswa waktu itu adalah arus anti-establishment. Even now I would say. It's natural. It's natural for any student movement and student organisation. For me it's okay. As long as student must be based on certain idealism. The most important thing how you nurture them.
based on knowledge, based on facts. That is more important rather than you undermine them or try to distance yourself from them. Because we have gone through that process, and that's why I was during that time I was very much involved in the reformasi punya era, mahasiswa yang pergi ke jalanan dan sebagainya, sambung masters dan PhD. You've got a few masters. Satu je. Satu saja? Kebetulan masa tu saya mendapat graduan terbaik UIA dalam bidang accounting. My universities dah prepared, dia kata, dia pujuk saya untuk masuk sebagai academic staff, dan waktu tu in particular Profesor Kamal Hassan, Allah yarham, dan Profesor Dr. Azmi Omar, mereka yang mempengaruhi saya untuk masuk ke UIA sebagai seorang academician. Kata we need people that was nurtured in IIUM punya mold, worldview, philosophy, which has both Islamic and the conventional knowledge. We want to prepare you for in Islamic economics and finance. They send me to UK to do masters, and then selepas pada tu sambung PhD terus di UK. Di UK. So bila saya balik, of course saya kena ikat sebagai pensyarah. Only for 3 years. Then Tuhan takdirkan satu hari Tan Sri Anwar Musa datang ke rumah. Orang Kelantan juga tu kan? Ya, datang ke rumah ayah mula-mula. Lepas tu dia pujuk, dia kata dia nak meminang saya balik ke Kelantan bertanding Pilihan Raya 2008. Dia kata dia datang ni kerana arahan daripada Pak Lah. Jadi ayah saya kata itu kena tanya Dr. Ashraf, sebab dia kata rasanya Ashraf tu dah selesa dengan UIA. Sebab waktu tu saya, walaupun saya baru habis PhD 3 tahun, I wrote a lot of articles, journal research and books. Yes, At that time, if you fulfill certain criteria, you can easily be promoted to associate professor. You were? Yeah, I was about to be promoted as associate professor at the, one of the youngest associate professor. Masa tu umur berapa? Masa tu umur dalam 28, 27, ya. So masa liga rupanya budak ni. and then so dia kata you kena tanya Ashraf. And then bila Tan Sri Anwar Musa, ya tahulah orang politik, dia pujuk kita, dia kata balik ke Kelantan. Saya kata saya tak pernah lahir membesar di Kelantan. Dan saya tahulah dalam politik ni bukan mudah. Betul. Nak bertanding kat situ mesti ada bahagian yang ni semua. Sebab saya pun cuba beberapa kali nak masuk UMNO pun susah. Tak dapat. Orang threaten sebab dapat, orang bijaksana ni, jadi bijak pandai. Tapi dia kata no problem, saya dah bincang dengan bahagian semua. We need orang muda, orang baru dalam UMNO Kelantan sebagainya. Sebab 2004 kita hanya kalah 1 kerusi, 2 undi saja. So 2008 ni ada peluang. Jadi dia kata itu, saya fikir okey. And then saya jumpa dengan Pak Lah. Jumpa dengan Pak Lah, jumpa dengan beberapa pimpinan lah. Termasuk Datuk Seri Hishamuddin, Tan Sri Syarizat. Sebab masa saya reformasi, dia orang juga yang try to win over me. I see. Were you easily bored? Not at all. No. That's why when maknanya fakta yang diorang bagi, reasoning tu tak cukup kuat it lah. didn't convince me at that time. It didn't convince me. So bila Pak Lah kata, Ashraf, it's timely you terlibat dalam politik. I want you, saya cakap bahasa Melayu lah, kalau boleh Ashraf bantulah Pak Lah, kita kuatkan Islam, agenda Islam di dalam UMNO dan kerajaan. Oh, yang tu it touches my conscience lah kan. Okey lah, saya kata tak apa, saya resign, and I have to pay back to UIA lah, sebab bukan sikit juga, 250,000. Tetapi UIA tak apa, boleh bayar ansuran 2,500 bulan masa tu kan. Dah habis bayar ke belum? Waktu tu selesai lah kan. Tapi okay, I took the challenge, balik ke Kelantan dalam keadaan kamikaze lah, sebab kita tahu bahawa kalah tu confirm, menang mungkin bonus. Sebab Kelantan dengan walaupun kawasan tu adalah kawasan ayah saya dulu, tapi it was 1990s, 1980s. My father lost in 1990s, and that was the last ever UMNO menang di Tumpak dan Kelantan.
Dulu kawasan kubur UMNO, tetapi bila kita pecah UMNO berpecah ke 1946, dia bertambah lemah. Dan bila 2008, you can just imagine daripada tahun 1990 ke 2008, jadi kita pun masih fresh. Kita tak tahu sepak terjang politik. Ya, walaupun kita membesar dalam suasana politik, tetapi kita tidak pernah bergelumang secara langsung. Dan at that time, yalah, saya semayang hajat, semayang istikharah. Bagi saya ingat lagi rakan saya bagi satu ayat Al-Quran, kata apa-apa pun kita ingat, mesti ada sebab Tuhan takdirkan ini berlaku. Kan? Yalah, orang lain tak dapat opportunity ni. Betul. Dan saya pun terfikir satu hari nanti saya memang nak menyumbang kepada masyarakat melalui mungkin politik dan sebagainya, sebab yalah, saya pernah jadi aktivis pelajar semua itu, tetapi saya tak sangka secepat itu dan peluang itu datang. Dan saya rasa okey, mungkin ini opening kepada saya, entry point untuk saya masuk. Dan bila Pak Lah cerita macam tu juga, tak apalah, kata kalah pun tak apa, yang penting aku boleh masuk dalam UMNO yang selama ni susah nak masuk. You said to yourself ni nak sedapkan hati. Nak sedapkan hati kan. Because Pak Lah kata dan sebagainya, okey, masuk, kalah. Bila kalah, saya immediately the next day saya jumpa dengan ketua UMNO bahagian. Saya kata saya dah kalah, tak apa, saya terima, cuma saya nak prepare for the next election. Boleh tak saya nak tawarkan diri bertanding ketua pemuda di bahagian, sebab saya tengok semua barisan pemuda akan datang ni habis umur dah. Ya, dah ketua dah habis umur, naik ketua dah habis, begitu teruklah UMNO kan, tak ada proses caderization tu. Yalah, kita pun naif dalam politik. Kita ingatkan ketua bahagian kata, oh ya, yeah, of course kita nak you sebagainya kan. Tu kalau dalam dunia corporate, I want to take a seat, they are impressed. Ya, tetapi pendekkan cerita, pemilihan UMNO waktu itu saya kalah. Kan? Sebagai ketua pemuda. Sebagai ketua pemuda di bahagian. Ya. Kerana saya tidak, masa tu saya tidak tergamak untuk terlibat dalam politik wang. Sebab saya ada prinsip saya. Waktu tu walaupun saya academician, saya dah terlibat dengan as a consultant, as a syariah advisor for many banks. Many banks, yes. Dekat Kuala Lumpur, saya kata kat dia, dekat Kuala Lumpur saya menentukan produk ni halal ke haram, syariah compliant, non syariah compliant. Betul. Takkan dia saya balik ke Kelantan, saya nak bagi duit untuk beli undi. Itu rasuah bagi saya. Kan? So bagi saya, I lost. Because of that, saya kata mungkin Tuhan nak tunjuk bahawa dunia politik ni bukan dunia saya lah. So saya withdraw myself from politik. Saya beritahu ketua UMNO bahagian, tak apalah, because saya tahu dia yang menyusun semua tu dan sebagainya. Tak apa, saya kalah dan saya then saya kembali dalam bidang Islamic Finance. So during that 5 years, my career in Islamic Finance tu, Tuhan tunjukkan itulah saat the golden period of my life, kan? Because that was the early years of Islamic financing. Yes. And then during that time, not many people, not many experts in those areas, and I was very active in writing a lot of articles, new things in Islamic finance. I was the first one who wrote on Islamic REITs, real estate investment trusts, on securitization, on Sukuk. And all that. Yes. You're the one. Yes. I remember my father always mentioned to me, if you want to become an academician, must make sure that you have to write, because people will only acknowledge your scholarship when you write something, and they can read something. And that's true. Then dunia mengenali saya kerana penulisan saya dulu. That's where I got the entrance into Islamic finance globally. So many Islamic finance institutions started to engage with me, countries, and I was sitting in, I think, nothing less than 30 financial institutions around the world. Regret? No, at that time I don't know, because when I was actively involved in those areas, I never imagined that I would come back to politics, because I lost in the first attempt. So bila saya tengok dalam dunia, saya kata golden period because that was a lucrative, kan? Yeah, very. Because as a consultant, you bercakap, people bayar you 10,000 ringgit. Kadang-kadang in USD, you prepare 100 pages of tu, you dapat 150,000 USD, contohnya kan. So saya pula, my family is, we live in a modest manner. Saya bukan jenis nak pakai branded ke apa. So most of the money tu I reinvest, I simpan dan macam-macam kan. Tapi cukup 5 tahun. Ini satu, bila Datuk Seri Najib pula.
Okay. Dia Prime Minister. Dia satu hari tu dia panggil saya ke office, kata dia nak appoint saya sebagai yang dipertua Yadim. Kan? Dia nak saya turn over the institution. Dia kata banyak macam masalah. So I kata okay lah, sebab it doesn't affect my Islamic finance engagement. At that time I was already involved with Bank Negara. I was in the ISRA, International Sharia Research Academy for Islamic Finance. I remember reading that as well. And INSIAF is institution under Bank Negara. So at that time I was very active in the corporate world. I was board of director of Affin Bank. I was chairman of Affin Islamic Bank. So and AI Takaful. This was not parachuted. This is through your hard work, your capabilities. And you know corporate world, it is not based on apa orang kata pilih kasih ke, kan? No such thing, unfortunately. Dia basically based on merit, and people look at your credentials and so on, kan? And saya daripada bawah lah, kan? Mana sebagai consultant, sebagai, and at that time memang my life macam sentiasa atas kapal terbang aja, kan? I was involved in Bahrain, in Oman, in one of the countries that I'm proud of giving consultancy is Turkey. Turkey. Datuk, ni semua sebelum politik. Ini semua sebelum politik yang the second part of my ni lah. Producer, jangan potong ni. People have to understand this and listen to this. Please. No, at that time, because the world is looking up at Malaysia as a model for Islamic finance, and we were the first in many ways, in terms of structuring products, in terms of financial institutions, in terms of the market. Yeah, but I did that, we hear that. But the person behind it, the man behind it. No, I'm not the only one. Yeah, I'm not the only one. But we don't hear your name being shouted or said or mentioned, and which is, I think, is not fair. It should be. No, I think in the community, in Islamic finance world, I think people knows me. But of course, Islamic finance is not an industry that bukanlah satu industri yang popular. It's not a sexy industry lah to say. Maknanya orang kata because it's a very niche areas, yes, kan? Very niche areas. Jadi saya pun masa tu dalam dunia, saya pernah mendapat anugerah di peringkat antarabangsa sebagai the most upcoming personality in Islamic finance, because I was among the youngest in the industry. But at the same time, not many experts in Islamic finance that can actually capture both the Islamic, the conventional, as well as the Sharia component. So that might be because of the books that you've written, the write-ups and exposure that I got. Fortunately lah, alhamdulillah. But until one fine day, Datuk Seri Najib asked me to take up a challenge to lead Yadim in the beginning, and then I think because of that, he saw me successfully turn around the institutions. One day, Tan Sri Muhyiddin, because you've been around the mill. I was to be frank, I was his speechwriter at that time. Tan Sri Muhyiddin. It's a family friend. We've been very close, and then that's why, because dia tahu saya dalam bila masuk politik dan sebagainya, jadi dalam banyak discussion so-called think tank, kan, dia banyak involvekan saya. So satu hari tu KJ lah, saya pernah cerita benda ni dalam podcast saya dengan Nik Nazmi. KJ minta saya nak jumpa saya. Dia beritahu saya dia nak lantik saya sebagai exco pemuda Malaysia. Saya kata saya tak boleh, sebab I'm sitting in many financial institutions as a board of directors, as a consultant, as a chairman of Affin Islamic Bank. So it's very clear in Bank Negara regulation, you cannot involve in any political party, and it is mentioned in one of the regulation as a Supreme Council members of any political party. So I told KJ, KJ is very persistent. Kata Ashraf, I've been following you since university days. I know politics in your blood. So why not take up this challenge? Masuk join politik, kan? This is your time untuk bantu saya semua tu. Kata, Chief, macam ni lah, why not you tanya Datuk Seri Najib lah.
I don't think Datuk Seri Najib wanted me to join politics. He never mentioned anything about politics kan. So kata okey tak apalah. Tak boleh nak bagi alasan apa daripada KJ. 1 hour tu dia ada influence. So KJ pun kebetulan esokkan tu on my way to Tan Sri Muhyiddin's house, lebih kurang pukul 6:30 petang, sebab I was going to his house untuk ni lah, prepare dia punya teks untuk dia merasmikan sayap-sayap. KJ telefon, kata, "Dok, I got the news from boss," kata. "He wanted to appoint you as a Supreme Council members." Supreme Council member, Ahli Majlis Kerja tertinggi yang dia lantik. Biar betul kan? Tak apalah, you terima. Kata, "Chief, I kan dah mention to you, susah nak ni macam mana kan." I pun dah latih, tak kaya cakap I kena relinquish all my position ni kan. Habislah semua my income ni. Kan? I tahu MKT bukan ada alarm. Kan? I bukan ada business ke apa kan. Ini yang retainer semua ni pun nothing less than 40-50,000 per month. Itu tak termasuk yang my engagement lain. Betul. So berucap sana, berucap sini, consultancy. So semua tu akan affected. Dalam hati I punya tension, I letak telefon saja, I accident. Sebab I drove myself, because my driver lambat datang, so I drove myself. I accident. My kereta tu memang total loss. Tapi you tak ada okey. Alhamdulillah kan. I was driving my BMW total loss. Kereta anak muda. And then malam tu I pergi lewat lah. Pergi juga about pukul 10 tu my driver came, pergi Tan Sri kata, "Kenapa lewat ni?" Kata, "I accident semua." Lepas tu bincang-bincang, habis tu dalam pukul 11 lebih, dekat pintu Tan Sri kata, "Ashraf, ada bos cakap apa-apa kat you tak?" Itu yang sebab I accident tadi tu. Kan? Oh dia ini pasal Majlis Kerja Tertinggi kan? Ya. Susah. Okey, come masuk. Dia pun ajak masuk. Masa tu sejam pula. Dia brainwash I, kata terimalah, kata I kata ada masalah, tak apa, terima, kata I dah discuss dengan Najib, kata kan, we want a new blood dalam UMNO ni, kata ni nanti you discuss dengan Najib bab itu bab bab negara semua ni kan. I pun nak cakap apa. Esokkan tu betul, true enough, on Friday Datuk Seri Najib umumkan Ahli Majlis Kerja Tertinggi lantikan. The following week adalah Perhimpunan Agung UMNO. So Datuk Najib, dia tak beritahu I, dia tak mention anything to me. Kan? He just announced. You can just imagine. You were on the you kat bawah masa tu ke? Tak, masa tu sebelum PAU. Sebelum PAU, ya. So a week before. Masa tu kalau ingat lagi Ustaz Kazim pun diumumkan. Yes. So Ustaz Kazim lepas pada tu dia tolak. Kan? So I was thinking untuk tolak juga kan, tapi and then the following week PAU. Bila kat PAU tu I tengok dia turun sembahyang asar, turun kat bawah sembahyang asar, I pun kejar dia kat belakang. I cakap kat ADC dia, kata I nak jumpa Datuk Seri Najib kejap kan. Kata tunggu dia habis sembahyang. Dia keluar je daripada dekat bilik belakang perdana launch. I pun kata nak jumpa sekejap. Kenapa Ashraf? First of all, thank you lah, tapi sir, why do you appoint me? You make my life miserable. Why? Kata. Juga. Dok You know, Datuk Seri, I'm in the corporate world already masa tu lah. I'm attached to many banks, kan. Definitely I have to relinquish all my position in the bank. Oh, don't worry, I'll talk to executive. Okay, you can't, sir. Definitely, I mean, because this is a regulation. Because a regulation, you cannot circumvent the corporate governance punya principles, kan. I think you appoint me pun on that pretext, kan. On the principle of integrity and so on, you cannot circumvent that. So what do you want? So I just want to ask you kan, what is actually your intention kan? Dia kata, dia pun stop. Datuk Seri Najib kan very gentle dia. Dia kata, "Macam ni lah Ashraf, I've already discussed this with Muhyiddin, and I want both of you in UMNO, in politics now, kan? Assist me. We have to strengthen the Islamic component in UMNO." Yang tu it touches my conscience. Dua orang dah cakap kan, paklah dulu. Jadi okeylah, saya pun tak cakap apa-apa kan. Okeylah, terimalah. Memang betul lah. Hari Isnin tu Bank Negara hantar circular pada semua bank, tengok what is the status of Dr. Ashraf. So I have to resign everything. After 6 months baru dia lantik I sebagai senator. Tapi senator berapa je? You know. Kan? Lepas tu ada krisis kan, Muhyiddin ada krisis, dia buat reshuffle dan then baru dilantik sebagai Timbalan Menteri. Okay, that is actually my journey. Timbalan Menteri of Agama. Itu sebab orang chop saya sebagai ustaz.
jaga jaga agama kan. Okey, tak apa. Pokoknya that was actually my my first journey in politics lah, kan, as a Supreme Council members, appointed, and then appointed deputy minister, appointed senator, and then 2018 I contested in Parti Putih, kan, a new place for me, kan. Again, that was also given to me by Datuk Seri Najib. Then 2018, for the first time, UMNO kalah. Not only myself kalah, kan, I lost about 1,300 majority, kan, a very small majority, kan, because ada three corner fight, masa tu ada Bersatu, kan. So I got 31,000 votes, PAS dapat 32,000 plus, Bersatu dapat 5,000 lebih. Yang Bersatu ni UMNO. So itu yang mengalahkan, tapi takdirnya I kalah. Tapi tak sempat nak sedih sebab satu Malaysia kalah. Betul. Kan? Itulah yang I made a very important decision in my life, kan. My wife told me, is it fair for me to leave UMNO in that situation, kan. After I've given the red carpet by the party, dilantik sebagai meja kerja tertinggi, dilantik sebagai senator, dilantik sebagai timbalan menteri, diletakkan di kursi Pasir Putih yang memang waktu tu Datuk Seri Najib umum awal 3 tahun sebelum pilihan raya lagi dah umum, bahawa saya akan bertanding di situ, kan, kepada orang Pasir Putih, walaupun saya bukan orang Pasir Putih, kan, sebab saya kalau ikutkan saya membesar kat KL, kan. Tetapi I have been doing jobs for the past 3 years, tapi Tuhan tak takdirkan saya boleh menang lagi kat situ, kan. Jadi belum lagi. Bila saya dapat semua ni, my wife kata, takkan kita nak tinggalkan UMNO dalam keadaan UMNO at the lowest ebb. So why not? Saya kata offer myself bertanding ketua pemuda UMNO Malaysia. Kan? You can just imagine offer untuk bertanding ketua pemuda Malaysia. Go back to our mantra, kalah confirm, menang bonus. Kan? But you won. Itu yang katakan, itu yang Allah punya kuasa. Di Pasir Putih I've been working kuat, kan, dengan segala sistem, dengan segala structured punya program, head count dan sebagainya, tetapi yet still kalah, kan. Ketua pemuda cukup syarat untuk kalah. I don't have machinery, I don't have resources, financial resources untuk ni semua. Of course I stick with my principle. Yang ketiga, I tak kenal pun orang. Saya tak pernah berada dalam politik, dunia especially pemuda tu. Tak kenal siapa, tak ada chai lah orang kata. Jadi 3 syarat untuk bertanding UMNO ni, Datuk tahulah. Kena ada chai, kena ada resources, kena ada machineries. Tiga-tiga tak ada. Tapi Tuhan takdirkan menang. So sebab itulah, bermula daripada pemuda itulah saya pergi ke semua 191 banner balik pemuda dalam tempoh 5 tahun sebagai pembangkang. I was the only ketua pemuda zaman pembangkang tu. And I remember you very well. We were in Sabah together. We were at this hotel. You were seated. So diorang kata, Datuk Ashraf. So I kata, okay, I want to go and see him sebab ada nak tanya sedikit mengenai wanita. So I went. You ni ramai ni, you bangun. I kata, no, you sit. Tak apa, I ni ketua wanita bahagian. Bukannya ketua wanita UMNO Malaysia, but the respect you give. Daripada dulu sehingga sekarang, you've not changed. And that I salute you for. Thank you. It's very important. Dok, ni macam-macam saya tulis 2:30 pagi ni soalan ni. And I cannot stop you because it's so interesting. Can you finish your story? I just still want to hear. You menang, lepas you menang, lepas I menang, you kena faham masa tu UMNO dalam keadaan, I mentioned to you, UMNO at its lowest ebb, right? The lowest ebb. And UMNO need to be rejuvenated. And I think that is the best time for me to do something, to instill the right idealism, coming back to its root. Because UMNO is about struggle, UMNO is about cause. What is the cause for Islam, for the Malay? And sometimes God want to test you, by just ambil sekejap kuasa yang ada untuk you realise apa yang akan berlaku kepada amanah bangsa dan agama ni bila kamu tidak lagi memilikinya.
Dan itulah saat di mana kita dapat lihat kan bagaimana agama diperkotak-katikkan, bagaimana kedudukan Melayu begitu. Ya, UMNO tak sempurna. UMNO banyak kelemahan. Because UMNO yang membangunkan negara, mencorakkan agama Islam di negara kita for the past 60 over years kita mentadbir negara. Sudah tentu secara fitrahnya kan UMNO ni bukan malaikat dalamnya. Dalam tu manusia biasa. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kadang-kadang manusia ada turun naiknya, iman dan sebagainya. Jadi for me we have to accept that fact kan. Tapi pada masa yang sama mungkin ada sebab Tuhan tarik kuasa. Tengok apa yang berlaku. Dan memerlukan it's a wake up call and we need to do something. And I took that challenge. I feel that kalau kita nak buat apa-apa kita kena start dengan pemuda. Because these are the future generation of the party. Betul. Itu sebab alhamdulillah I don't have any financial burden. Kan? Sebab saya bukan ada hutang ke apa. And then I have my own savings and investment, even though I'm not involved in any business because the years I was in the industries kan, alhamdulillah kan. So those 5 years you can imagine I tak dapat apa-apa income mana-mana. 5 years. Yes, tetapi I really go down to the grassroots. All 191 bahagian. That's how I built the trust and built the comradeship, I built the esprit de corps mana pemuda waktu itu, dan kita berhadapan dengan series of PRK dan sebagainya, dan kita nampak suasana berbeza. 22 bulan je kita jadi pembangkang, kita dapat merubah pelbagai pendekatan dan sebagainya. Akhirnya kita jadi kerajaan. Alhamdulillah. Tetapi sekali lagi UMNO diuji bila berlakunya konflik dalaman. Sebelum tu 22 bulan tak ada pula kluster A, kluster B, kluster C. Tiba-tiba bila jadi kerajaan sekejap ada kluster A, kluster B, kluster A cakap kluster B cakap A dan sebagainya. 2022 sekali lagi kita diuji, kita belum diberikan. Tetapi Tuhan bagi kita menang hanya 30 saja, tetapi 30 inilah yang membentuk kerajaan, dan hari ini kita bagi sebahagian kerajaan. Sekali lagi I didn't have the opportunity untuk Allah tak membenarkan, tak mengizinkan untuk saya menang pilihan raya kali ini. Saya dilontarkan di Greek pula. Sebab I'm a party man. I just follow whatever direction of the party. Tapi for me, ialah again, saya ingat career politik saya dah habis. Tetapi tak disangka-sangka Presiden melantik saya sebagai Setiausaha Agung UMNO dan menjadi pengurusi MARA pula. Bebanannya lebih besar. Pengurusi MARA ni. Saya nak touch pasal pengurusi MARA. As you know, I come from the corporate sector. And I was leading a huge conglomerate. A Chinese conglomerate, but I was one of the few yang ke atas sana. To me, bottom line ni ROI. ROI kita ni money. How much money you bring in, that's it. And to me, that pun dah greatest challenge. Now, you, Datuk Dr. Ashraf, Datuk Dr. Wira, Ashraf Wajidi, you pengurusi MARA. Your ROI is not about money. Bagaimanakah you dapat memikul jawatan ini di mana harapan anak bangsa is on your shoulders? How do you do that? How do you balance that? Pertama sekali bila saya dilantik sebagai MARA, saya terpaksa memahami dulu apa sebenarnya organisasi ini. Kerana saya tak tahu apa ujian Tuhan kepada saya kali ini. Saya tidak pernah mendapat apa-apa manfaat daripada MARA. Saya bukan anak MARA. Kalau daripada sekolah, saya adalah rival kepada MRSM. Saya sekolah di SBP. Yang rival kepada MRSM. Yes. Dan you're not from MRSM? No, nanti. Sebab itulah kata apa ujian Tuhan kepada saya ni. Kan? Menjadi seorang pengurusi satu institusi yang alien to me. I never imagine that I will become chairman for such an institution. So I go back to the history. Gali pergi ke Perhimpunan Agung UMNO tahun 1964, di mana MARA ditubuhkan oleh UMNO di Perhimpunan Agung UMNO. I went there to dig what is the raison d'être,
the reason for its existence. So masa itulah saya dapati bahawa sebenarnya MARA ini mempunyai suatu agenda besar bagi orang Melayu, baik dari segi pendidikannya, ekonomi, dan juga pelaburan. Tiga teras ini. Betullah kata MARA ini bukan sekadar social institution. It's a conglomerate on its own. It is. It's huge. Yes, And with the asset under management is 23 billion ringgit. 23 billion. 23 billion ringgit under asset under management. So kita ada tiga sektor yang besar ni. Pendidikan yang di bawahnya ada 345 institusi pendidikan. Daripada MRSM sampai ke universiti. Kan? Anak MARA sekarang. Ini UPTM. Yes. So UniKL. UniKL. Kita ada UPTM, kita ada UniKL. Kita menyerahkan UiTM kepada KPT, tetapi itu one portion. Kita ada keusahawanan, yang membela orang Melayu, bagaimana mereka nak meluaskan perniagaan, nak membangunkan perniagaan, melestarikan perniagaan mereka, dan kita ada sektor pelaburan, di bawahnya ada 15 anak-anak syarikat. On one hand, pelaburan is a profit oriented. Yes. ROI-nya still we need to make profit, make money. Yeah. Of course, not to our shareholders, because our shareholders is a public. Yes. We need to get money, the profit, the dividend, to be clawed back in MARA, so that MARA can contribute back to the society. So we need to make money. At the same time, we have a social obligation. Social obligation based on the agenda of the Malay, agenda of the Bumiputera, in terms of uplifting the status of the Malay and Bumiputera in education, in economic, especially in entrepreneurship development. So this is huge, and our budget every year nothing less than 5 billion ringgit. It's more than a Selangor punya budget, Johor punya budget. So of course, this is huge task, but you have to accept one fact, that you don't have to reinvent the wheel, because you have already got your assets. Right. Who are the most valuable assets for any organization? Is the human capital. It's your people, in your organization. But the most important thing, how to realign your people to understand, appreciate, and really subscribe to one objective, one vision. So this is the most important thing, and get them to understand. Again, coming back to the very fundamental philosophy and raison d'être, as I mentioned earlier, the reason of your existence. You have amanah that you have to shoulder. Yang it's a huge. It's a huge. Sebab itu bila kita faham perkara ini, apa perkara penting? Okay, set up the governance structure first. The organ of governance. Talking about governance, I just want to tweak this a little bit. Between policy yang telah ditetapkan dengan rintihan jutaan anak bangsa. How do you decide? That's why before you want to do anything big, or you want to make any transformation, you have to go back to the basic, whether your structure, your governance structure are in place or not. And that's why I go back to Datuk Seri Zahid. I told him, can I propose among the board members, the majlis punya council, I want to ask two figures to join in. One is Tan Sri Muhammad Ibrahim, as a former Bank Negara governor. I justify to him. I said that I need someone with the best background in setting up the governance, because based on my experience, the best governance is financial institution, and the best one that regulates the governance is Bank Negara. Because if the trust collapse, the whole financial institution will collapse. So that's why a regulator like Bank Negara is the most, I would say, effective organ of governance that control everything. So saya kata, boleh ke dia nak ke? Okay, let me talk to him. So I called Tan Sri Muhammad Ibrahim. Tan Sri, don't talk about dollar and cent. Sebab MARA ni, kalau nak harapkan dollar and cent, allow meeting RM500 je. And
tak boleh bandinglah dengan banking kan. Banking retainer pun 45,000. Meeting 45,000. Meeting 45,000, retainer lagilah kan. So I kata kat dia ini betul-betul kalau you nak buat jariah kan untuk anak bangsa yang akan berkekalan pahala dia. This is the best. This is the best, kata. That was what Pak Las said to you. That was what Najib said to you. So Tan Sri kata, okay, as long as you're chairman, I will count me in. So I kata Datuk Zaid setuju. Dia soal lagi. Profesor Tan Sri Nur Azlan. Nur Azlan Ghazali, he was Majlis Tindakan Ekonomi punya CEO dulu. Dia adalah bekas VC UKM. Alright. So because MARA ni is about both education and entrepreneurship. So I need someone who can really understand what is my aspiration of transformation like. So someone who can subscribe to the idea together and who can drive this together with me. So I think this is one of the best candidate because who knows about academic, who knows about economics, and we need to do that. So Tan Sri Nur Azlan agreed juga. So we start with the majlis and then we start to talk with the management because the one who drives the organisation is management. Except that under the Act of MARA 1960, the Archaic Act, insyaAllah we are going to introduce new act insyaAllah. But kuasa majlis ni very very strong. Because dulu tak ada governance ni. Maknanya pengurusi walaupun bukan eksekutif actually mempunyai kuasa yang besar. Really? Yes. Cuma kita dibayar allowance je lah kan. It doesn't commensurate with the money. That's why I said it's not about the money. Now it's about because we are shouldering a responsibility and trust of what? Of the Malay and Bumiputera agenda of UMNO. I always tell people I'm holding chairmanship of MARA under trust. Whom given me the trust is the president of UMNO. And this is a trust of UMNO because MARA is a baby of UMNO. Dia datang daripada MARA punya womb, daripada rahim UMNO. Jadi I have to make sure this agenda will be beneficial to the Malay, not only for today but for future. So the most important thing is has to start with a right governance. Kita tak nak satu sen pun diboroskan, tiris ataupun berlaku penyimpangan. That's why we have to put everything in place. This is the most important thing. Then only we can talk about transformation. Then we can talk about, you mentioned about the policy. How the policy can really benefit the B40s contohnya. Anak luar bandar. Because that was the intention of MARA in the beginning. Sebab itulah, you have to have that in mind. That's why my priorities has always been education to the most underprivileged. MARA is very close to people's heart, especially for the Malay and Bumiputera. And now because the agenda set by the government, especially Datuk Sri Zahid, for example TVET. TVET is an agenda that is to focus on the underprivileged who are dropouts from the mainstream of education. And 85% of these dropouts are Malays, Bumiputera, Sabah, Sarawak. So, and why MARA must take charge on this? Why MARA has to be in the forefront? Bila Datuk Sri Zahid put that agenda forward, MARA is a institution that having the largest number of education institution focusing on TVET. Kita ada 270 institusi TVET, the highest compared to Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan ada College Vocational 86, KPT pun tak sampai 30. Kita ada 270. Dan 270 ni out of which 231 giat MARA ada di semua parlimen. Yes. Ada di semua parlimen. So you can just imagine how strong the connectivity of MARA dengan orang ramai. Apatah lagi agenda Melayu dengan Bumiputera. Sebab itu for me, the most important thing, if you want to do transformation or whatsoever, you have to put in place the right governance. And second, you have to make sure that the agenda is really touches people's heart, meaning that it has to come back to its origin, the core values and core principles untuk membantu orang yang
yang memerlukan. Sebab tu saya tak boleh dengar kalau misalnya anak-anak Melayu yang cemerlang tiba-tiba tangguh pengajiannya kerana tak cukup duit. Ya, saya lah orang pertama akan merasa berdosa kalau berlaku sedemikian. That's why whoever comes to me, whenever we got such information, we will prioritize them. And that's why kita nak make sure that MARA ni, okay, kalau mereka cemerlang, mereka lah yang patut kita nurture them at the universities, overseas. Kalau mereka kurang cemerlang, tak bermakna kita tinggalkan mereka, sebab manusia ni semua ada kekuatan yang Tuhan lahirkan, ada kelemahan. Yang wujudnya TVET ni kan? TVET. Ya. Dan bagi mereka yang kurang bernasib baik, kita pun mesti membela mereka. Adalah Dr. Ashraf Wajidi ya. Tak, inilah MARA. MARA ni bukan zaman saya. Zaman ni dah kita actually tahun ni 60 tahun. Maknanya that's why I said it's not right to say that it is my contribution. No. I'm just saya hanyalah mata rantai yang meneruskan agenda yang dimulakan oleh kepimpinan terdahulu. Sebab itu yang paling penting sekali ialah kita kena meletakkan landasan yang betul untuk MARA terus hidup untuk 100 tahun lagi. Okey, 100 tahun. Andai katalah hari ini hari terakhir Dok memegang jawatan pengerusi, kita harap doakan tidaklah. But question, andai katalah hari ini hari terakhir, apakah keinginan doktor untuk generasi yang akan datang ni untuk perjuangkan di dalam MARA? InsyaAllah. Sebab itulah sebelum saya berakhir ni, sebab saya pun tahu bahawa my tenure in MARA will not be long, because ini political appointment. Ini political appointment. Dan saya harus bersedia sebab saya Setusu Agung UMNO. Dan saya kalau diminta oleh parti untuk bertanding dalam pilihan raya akan datang, I have to relinquish my position. So again. So antara sekarang dengan election tu tak sampai 20 bulan saja lagi. Maknanya mungkin awal, mungkin dalam masa setahun saja. Sebab itulah bila saya berada di MARA, saya bukan berfikir soal sekarang, saya fikir soal akan datang. Apakah generasi yang kita nak tinggalkan, bagaimana organisasi kita tinggalkan. Sebab itulah what we have been doing in MARA sekarang ni ialah put everything in place, termasuk insya-Allah Datuk Seri Zahid sendiri yang steer this, drive this. Kita akan bentangkan rang undang-undang MARA yang baru, yang di dalamnya nanti akan meletakkan asas-asas penting ini, termasuk aspek tadbir urus dan sebagainya, yang akan menjadi satu penanda aras dan juga building blocks, framework yang jelas, supaya siapa saja yang menggantikan pengurusi MARA, siapa saja yang akan menjadi menteri yang menjaga MARA, siapa juga yang akan jadi pengurusan, ketua pengarah yang akan lead MARA nanti, asas ini akan terus kekal, untuk siapa, apa objektif framework, sebab apa yang ada akta pada tahun 1966, akta MARA 1966 itu, banyak kelompongan yang tak boleh address, tak boleh menyantuni keperluan zaman hari ini. Saya bagi contoh satu je. Kalau tengok dari segi tadbir urus, tidak dinyatakan secara terperinci di dalam akta MARA. Kuasa itu cukup tinggi diberikan kepada Majlis MARA, mana Majlis MARA tu boleh tentukan apa saja. And you don't think that is right? No, that is not right at all. You're a corporate man, sir. You're a corporate man, sir. Because it's not about personalities, it's about organisation. Yes. Personalities can come and go, and we never know who are the personalities who are going to drive the organisation. The organisation is more important and paramount in ensuring that everything in place. That's why this is a fundamental in corporate governance. That's why this is one of the things which I want to leave MARA, prior to leaving MARA, all this in place, everything in place, so that akan datang masyarakat akan rasa tenang bahawa institusi ini akan terus bergerak untuk mencapai apa juga yang direalisasikan oleh our forefathers dulu. Last but not least, Doc, message kepada anak-anak muda di luar sana that you would like to wariskan kepada mereka supaya mereka boleh teruskan perjuangan kehidupan mereka. Yang pentingnya kita ni dalam hidup, kita kena sentiasa ada dalam hati kita keikhlasan dan kejujuran,
dengan mempunyai satu matlamat bahawa kehidupan kita ini bukan untuk diri kita. Kehidupan kita ini untuk memberi makna kepada orang lain. Dan yang paling penting, kena sentiasa menjadi manusia yang mampu untuk memanusiakan manusia. This is one of my most, I would say, challenging and most inspirational talk that I've given so far, that I've got a guest that have shared the views. Saya rasa kami doakanlah kejayaan Datuk Wira Dr. Ashraf Amin, amin, Wajdi amin. Dusuki, insya-Allah. Akhir kata, tuan-tuan dan puan, ya, our greatest weakness, I would say, is giving up. For us to succeed is to keep trying and trying. Never give up that easily. Proof of what I've just said is here. God bless you. Semoga Amin, kita amin. doakan Sama-sama. Datuk Wira Dr. Ashraf berjaya dalam apa jua yang Amin. Datuk lakukan. Yang pentingnya diberkati dan dirahmati kita bersama. Amin. Amin. InsyaAllah. Thank you, sir. Okay. It's an honor. My pleasure. Salam.